Құрметлі телесержілер, бүгін майысының 31 эфирде хаберлер вақты студияда мен Алимия Кайбулаева чалшам. Ешімдікі саатқа бойлы мәліматнен таныш етеміз. Кокташ көйіндің кечіміш қатыралар. 4 яшлы Аблак Иминның құртарчысының ады белі олды. Усин Сидмуратов медаліне мүкафатландырылды. Айпетри платусандаки вазиет күнкүнден дениші. Энді чухуса объектлеріні исалара өздері демонтаж япалар. Суда спортчылары үшін бұйық хуван Шербір көйге спорт салон Шимай лихасы бойынша бұл жерде небетеки спорт салон açıldı. Түтін ішмесінен көреш күні бұтын дүнияда қайдетіле. Бұл зарарлы алышыққа не қадар инсан оғырады. Кабулда президент сарайы әмде Алмания ве Иран элчиханелері янында күчлі патлав яңғырады. 80 инсан әлі қолды. Иран элчisi яраланды. Хабер етлеки Ирандаки радио ве телевидение биналары әмде девлет Ирна информагентлігінің биналары зарар көрділер. Соңғы мәліматларға көре патлав нәтижесінде 80 адам әлі қолды ве 350-ден зияде адам зарарланды. Юнан Рома көреші бойынша олимпик чемпион Рустем Казаковның тешеббюсі иле әрбір мескен ерге спорт салон адлы іштімай лейха амелге кечірле. Ой бюджеттен тыш параларға кечірле. Лейха девле думаме бұсы Руслан Бальбекнің реберлігінде ве Қырым Жұмхурет башы Сергей Аксеновның имайесі алтында бежерле. Бүгін Судақ шайырында небетеки спорт салон açılды. Бұл ерде бізім телевизион тақымызда болынды. Devlet Dumame buсы Руслан Бальбек bildirdi ki, bu işte eksport topluluğundan degildi, akimiyet organlarının ve içtimai mesuliyetli biznes vekillerinin işbirlikte alıp barıla. Parlamentari emdi kaydetti ki, sport salonuna masraf etilgen bir kumuş bu sağlam nesil ve ballarının geleceğine koşulgan istedir. Kaydetmek gerek ki, Zemanevi modül sport salonunun kuruculuğuna tahminen 8 milyon ruble ve 2 milyon ruble teritoriya abadanlaştırılığına masraf etildi. Здесь был пустырь, который в украинский период всячески покушались поделить на участки и реализовать их по коммерческим ценам. Благодаря только воле тренера Ситарага, который все 20 лет там тренировал в ужасных условиях, в спаренных вагончиках. И благодаря поддержке людей, самих жителей Сухсу и Судака удалось отстоять от вандалов разбазаривания этой территории. И сегодня она по назначению служит всем жителям Сухсу и всего Большого Судака, так как в этом спортзале будут тренироваться наши дети, будут давать вот те результаты, которые они давали, тренируясь в вагончиках, благодаря воле, усердию тренера и своему собственному таланту, поддержки родителей. Сегодня вот в таком спортзале они сумеют действительно удивить всю страну, дать нам чемпионов России, чемпионов Европы, чемпионов мира. Судақ шер мемориятының башы Владимир Серов кайдетті ки, бұл судақ үшін әмиетлі бір вақадыр. Чүнки бұл районда ерлі сәкенлер бөлекі бұл спорт салоны ақта арзу етеділер. Давно мечтали о том, чтобы был такой спортивный зал. Вы прекрасно увидели, в какое состояние, какая подготовка. Вы видели замечательно подготовленные все спортивные сооружения, которые здесь есть. Те дети, которые будут заниматься, добиваться успехов, это будет гордость Судака, всего Крыма и всей России. Из старого неухоженного зала мы сегодня увидели новый современный комплекс, который будет гордостью нашего округа. Бұл спортзал қысқа муддет девамында құрылды. Құрылжылық ішлері 3 ай девамында алып барылды. Земаневи технологиялар бойынша донатылды. Сауна, душлар, спорт ве баскетбол мейданлары ерлештірілді. Оларның умуми мейданлығы 40 соткалық Дамартада 370 квадрат метріні тешкіл етті. Юнан Рома көреші бойынша олимпик чемпион Рустем Казаков итирaf etti. Yaşayış devamında yarım adamızın bir koyunda sport salonlar kurmak gayesini amelge geçirmege arzu eteydi. Руслан Исмаилович эту идею взял и воплотил ее, понимаете? Сколько я людям говорил, давайте то, давайте это. И вот благодаря Сергею Валерьевичу Аксенову, благодаря Руслану Исмаиловичу, вот это все закрутилось, понимаете? И я счастлив, я знаю, что у нас потенциал огромный в Крыму. У нас могут стать чемпионами. Только дайте маленькие условия. Условия дали, и я уверен, у нас будут еще олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
не я один будет, а много будет. Яны Мали касабасында яны спорт салоны пейда улувында истидатлы идманчы Сеттар Абдулганиевнің исесі буюктыр. О чоқтан чоқ мешур спортчыларны өстірді. 10 жылдан зияде о абаданлаштырылмаған сувух веддім одада балалар иле идманлар кечірді. Хатырлатамыз, түневін иш зияреті иле Қырым Жүмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов эски спорт салоныны зиярет етті. Балалар bu odada дешетлі шарайетлерде спортнен оғраштылар. Эмді Сергей Аксенов энді яны Земаневи спорт салоныны көрмеге имканы олды. Ниайет Сетар ағаның арзусы керчеклешті. Энді оның мақсады бұл спорт салонында дин ве конфессия мен сүплікке бақмадан тек чемпионлар чықмасыдыр. Идманчы Сетар Абдулганиев айтқанына көре, балалар ич бір милетке мен сүпдегілер. Олар эпосы меннің баллары. Ве бұл спорт салонының қапулары әрбір істеген үшін açıq. Добрая воля людей. Если у людей есть добрая воля, Господь позволяет реализовываться мечтам отдельных людей. Моя мечта – это значит, чтобы все люди соревновались и конкурировали на спортивных аренах. Вчера приехал глава республики, он заехал к нам, посмотрел, был рад, что происходят такие события в Крыму, и от себя он нам подарок новый борцовский ковер. Яшны сіл Земаневи донатмалары иле яны спорт салоныны зиярет еткен сон яхшы тесуратлар иле қалдылар. 10 лет ждали, вот, чтобы открытие спортзала было. Но очень довольны. Зал с такими условиями можно на чемпионат России свободно выигрывать. А все условия. Тренируюсь, я не хочу, короче. Пацаны маленькие приходят тоже. Сейчас набор к секцию пошел. Тренеру помогать будем, тренировать. Рустем Казаков, олимпийский чемпион. Вот большой пример для нас. Спасибо там всем спонсорам, кто помог нам зал построить. Очень довольны. Вы, которые построили спортзал, это очень огромная мотивация. Плюс очень загорелось желание продолжать дальше тренироваться. Чох Сагл, хочу сказать, сестра, которая на весь этот промежуток времени поддерживал нас, не давал нам упасть духом. Кайдетмек кереки бойынды реакция черчевесінде açılған 4-ші спорт салоныдыр. Devlet Думы мебусы Руслан Бальбек хабер етті ки, бөле программа илериде де девам ettirilecek. Келечекте бөле спорт салонлар Кезлевде ве Бақчасарайда құрылacағы планыштырыла. Асан Абибулаев, Айша Шулакова, Умер Мустафаев, Миллет Ичон. Айпетри дағының төпесінде қанунсыз құрылған объектлер бозылығы девам ете бүгін бұ ерге ішлеріне тешкермек үшін мақсус комиссия келді. Айша Шулакова тәфсілатлар иле. Бір автоевел Айпетри дағының төпесінде қоров зона абаданлаштырывы үшін капиталь сайылмаған құрыжылық объектлер бозылып башлады. Мұнда 40-тан зияды тижари объект çalışайды. Демонтаж башлағандан берлі мұнда тижари фаалиет тоқтатылды. Ялты шер мемуриет башының муавины Иван Паюк айтқанына көре, түневін февкуляде вазиет бойынша комиссиясының топлашывында МЧС, полис, Роспотребнадзор ве экологик тефтиш хадимлері иле ибарет комиссия бөлігіні яратмақ қарар чықарылды. Сегодня было принято решение территорию, которая выходит из верхней станции канатной дороги, огородить. После этого будет продолжен демонтаж этих всех кафе. Поскольку начинается уже курортный сезон, в общем-то ежедневно будем сюда проезжать, комиссия будет направляться, может быть не в таком полном составе, но тем не менее сотрудники полиции и контролирующие органы будут сюда приезжать и проводить проверку работ. Объектлерінің бозылығы иш адамларының күчлері иле откеріле шу жүмледен ишлер адым-адым алып барыла. Люди как бы бережно относятся к своему имуществу, вывозят его, демонтируют все строения, окна, здания, как бы мебель, посуду, все это вывозят. Поэтому как бы процесс такой как бы щепотливый. Туристлердің хавсызлығы үшін платода тенбиелев ишаретлер ерлештірілежек. Қайдетмек керек ки акимет векилері дақ төпесінде құрылған объектлерде çalışқан инсанларны ишсіз қалдырмайжағыны өз вазифелері деп саялар. Иш адамға тижари фаалиетнен оғрашмақ үшін альтернатив ерлер берілді. Демонтаж экологик вазиетні ейлештірілежек. Айпетридағы Қырымның варақақ яғыты, яғни визит карточкаларından бірі сайылмақта. Мұнда табиат иле яратылған самимилікні сақлап қалмақ пек мұйымдар. Айша Шулакова, Всеволод Матросов, Миллет Ичон. Ахмеджитеве Қырымның дегер шәрлерінде екене шәр мескен коммуналь хожалық қызмет көстеруінің фаалиеті кене фаалешті. Единый городской центр обслуживания ЖКХ адлы фирма ялан айтып, адамларны су счетчиклерні сатын алмаға мечбур ете. Бұл қызмет Вода Крыма Векрым Теплокоммун Энерго КБ селерге ичбір алақасы олмағанына сіздің дықатыңызны желп етеміз.
Бунен бірге счетчик деңіштірілуінің фияты оларда екі керезеде. Емде мерkezінің хадимлері қонақбайларыны тенбелемейіп, пломбаларыны бозып, счетчиклеріні алалар. Бұл себептен қонақбайлар емде пара жезаларының төлемеге мejbuрлар. Бутун Қырымны бірлештірген икее. Қарасу базар районында Кокташ койынде яшаған 4 яшлы Аблекимнің араштыру ішлері мувафақиет иле екінленді. Шу вақытларда баш қараманның ады белгісіз еді, ама бүгін оның ады Бутун Қырымға белі олды. Қарасу базар шер мемориетінде Усейн Сейтумеровны за содействие адлы медалінен мукафатладылар. Бұл емірні Русия Федерация тақиқат комитетінің рейсі имзалады. Тедбірде бізім телевизион тақымыз да болынды. Мартның 4 күні Аблекимовлар айлесі белаға уғрады. Бір қач саат девамында Қырымда бөле малюматтар қалды. Ормандағылық ерде 4 яшлы оғланчық жойылды. Араштыру фишлерінде Қырым Жумхуриетінің мақсус қызметлері ве Бутун ярымадыдан келген бинден зияде инсан иштирак еттілер. Оғланчықны 17 сааттен сон таптылар. Шу вақытларда баланы тапқан адамның ады білгісіз еді. Ама бөле қараманлық еткен инсаны білмек керек олғаны әркес анлайды. Усейн Сейтумеров Аблеким жойылғанда иштимаи ағлардан білді. Дерал достарының орманға yol алдылар. Қыдыру фишлері 5 сааттен зияде девам етті. Усейн бей айтқанына көре мақсус донатылған араба оларға ярдым етті. Нашли ребенка наверху в горах. Туда и дойти, нереально этому ребенку было. Обнаруживший ребенка, перепугались, взрослый человек перепугался, что он мертвый, потому что он лежал головой вниз. Услышали, что он плачет, быстро взяли на руки, обогрели ребенка. Я думаю, это не я нашел, это только Всевышний помог найти нам. Қырым Жумхуриеті бойынша Русия Федерациясы тақиқат комитетінің лидері Михаил Назаров Усейн Сейтумеровны медаль или мукафатланған вақыт башқаларының беласына первасыз қалмайып баланы құртарғаны тешекурлер білдірді. Бұл иш урметке лайық. Решение о награждении принял председатель Следственного комитета генерал юстиции Бастрыкин Александр Иванович. Одна из самых заслуженных и уважаемых наград в системе Следственного комитета Российской Федерации. Когда мальчик Аблеким пропал, были задействованы, понятно, в силу функционала службы полиции, МЧС, работали сотрудники Главного следственного управления и неравнодушные жители, добровольцы, волонтеры, крымчане, которых было более 300 человек. Аблекимнің құртарылуы бұл Аллахның мираметідір. Оның ана бабасы шымдегеже бала тапылғаны қуваналар. Ве бала араштыруында иштирак еткен әрбір инсанға тешекурлер білдірелер. Усейн Сейтумеров есе бұл қорынтада да бір доғмуш инсан олды. Люди со всего Крыма начали ехать. Со всего. Людей было очень много, конечно, очень-очень много. Даже машин мест не было ставить. Еле проходил пешком. Спасибо всем людям. Конечно, это очень большое чудо. Как это, честно говоря, в таком, холодно очень было. Там взрослый человек из нас, так бы не то. Мы даже искали. Я даже пришел домой, штаны еще одел, дубленку, и то холодно было. Понимаете, а он... Это вообще, конечно, это очень чудо такое. Хатырлатамыз, Аблекимны евден 3 километр ұзақлықта таптылар. Тақаттан кесілген оғланчықны ерлі хастаханенің реанимацион бөлігіне еткізділер. Бүгін күтчік қараманын сағлығы ерінде. Врачи сказали, что все нормально, анализы пришли хорошие, никакого обморожения не было. Единственное, что на ступнях были занозы. Мы их почистили. А так все нормально. Оғланчықның тағдиры Қырым сакинлері жесаретлік етмесіне себеп олды. Бұл вақия бинлерже таныш олмаған ве чешіт милетлерге менсюб олған инсанларны бірлештірді. Лиля Виджат, Аким Бекиров, Миллет үшін. Қырым Муандислік педагогика университетінде Қырым татар филологиясы, тарихы ве медениеті, ананелер ве земаневилік мевзуда 11-ші халықара ilmi онлайн конференция олып кечті. Онлайн низамында топланғанлар четел алимлерінің марузаларыны діңледілер. Марузалар иле Қырым Муандислік педагогика университетінің алимлері де чықышта болындылар. Олар бұл конференция Қырым татар тілінің инкишафы үшін эмиетлі олғанына қайдетелер. Научно-исследовательский институт проводит огромную работу в течение уже многих лет. Открыт как центр в 2004 году, в мае. И поэтому эти наработки научно-исследовательского института, они издаются в книгах, в журналах, в виде статей, монографий.
и в том числе в виде таких международных конференций, в виде докладов. Сегодня работают 5 секций этой конференции, очень много докладов. Она связана в первую очередь с крымско-татарским языком, литературой, историей и культурой. Бүгін умум дүния тұтын ичмесінен күреш күні қайдетле бұтын Қырым бойынша акциялар кече Ахмеджетте есе бұл күнге бағышланған матбуат конференция кечірілді. Бұл зарарлы алышыққа оғыраған кезіне екімлер иш олмағанда бір күнге сигарадан ваз кечмеге чағыралар. Сағлық сақлав назерлігі хабердар еті. Түтін ичмесі сағлыққа зарар кетірем. Хроник хасталықлар келгенлеші. Тішлерде ветереде жедді меселелер, әмде онкология хасталықлар пейда ола. Бір сигар ичкен инсан bu ақта білем. Зарарлы алышыққа оғырағанлар епізі түлекелер аққында екімлерден де гүзел жебілелер ве тариф етелер. Рак легких, желтые зубы, неприятный запах. Рак, одышка, преждевременная смерть. Тибби колледжінің студентлері сигар еріне конфет адлы акция тешкіл еттілер. Вегерлі сәкенер арасында сорав кечірділер. Олар қайдеттілер ки чоқ еллар девамында түтін ичкен инсанлар бұл еркеклер ве яш егітлердір. По нашим анкетированиям показало то, что большинство все-таки курящих это мужчины. В основном курят молодые люди, дети, подростки. Қадынлар арасында есе көстергіч бір қач керязджа. Я не курю и советую всем не курить. Это очень вредно. Вы можете заработать себе такие заболевания, как рак легких, также чернота зубов, потом дыхательные пути ваши могут загрязниться. Я не курю, так как это очень вредно для здоровья. Бір шейге бақмадан түтін ичіп алышықтан вазгешмеге мүмкін дейлер шейрлелер. Ең асасы бірінші күнлері озыңны башқа бір шейнен еглендірмек. Как сказал Марк Твен, самое легкое это бросить курить. Лично я бросал 74 раза. У меня нету такой зависимости, чтобы я встал, бежал за сигарету с утра. Я могу до 5 вечера не курить. Выйти на улицу, в компании я уже начинаю курить сигареты. Достаточно тяжело, но при этом не сказать, что невозможно. Несколько лет не курил. Русияда түтін ичув или куреш 10 ел девамында бойли нәтижелерні көстерді. Түтін ичув бойыклер арасында 25%, осмірлілер арасында есе 3 кереге эксілді. По словам Вероники Игоревны Скворцовой, это министр здравоохранения Российской Федерации, после введения вот этих ограничительных мер достоверно известно о снижении потребления табака в домашних условиях в 2 раза и в общественных местах в 3 раза. То есть, иными словами, наше население стало чуть-чуть здоровее. Мутехасыслар қайдетелер ки зарарлы алышықтан ваз кечмек үшін бірінші невбетте айле ярдым ете. Бүгін майыздан 31 күні беңлерже инсанлар түтін эсірлігінден құртылмақ үшін невбетте ки ынтылуыны япаджақлар. Султания Истакаева, Магомед Несторов, Миллет үшін. Қырым татар медени тарихи мирас музейінде Бұлбұллер адлы вокал ансамблінің нәтижеви концерті олып кечті. Оның ребері Ремзие Аблямитова. Ансамбль чеші тіллерде ерларыны ижра еті. Тақымның чықышына бізі мұхбіріміз Нурия Азизова сейір етті. Бұлбұллер ансамблінің вокаль фаалияты бұл Қырым татар халқының кечмішіне ве медени ананелерінен далмақтыр. Орта группаның иштиракчылары Иляхи, Айнени ве дигер ерларны ижра еттілер. Ансамблінің ижрасы емені Абдулгазиева айтқанына көре, вақыт яңы ерні ижра еткенде оның жүрегі севгінен тола. Бұлбұллер ансамбльге мен 5 ел қатнайым. Пек чоқ чешет ерлар ерлайым. Қырым татар тілінде, француз тілінде бар ерлар, инглис тілінде ве рус тілінде бар ерлар. Пек чоқ ерлар. Эмоциялар чешет олар. Ердан зависит от песни больше. Ярасимге ансамбль иштиракчыларының туғанлары, достлары ве дүлбер музыка авескерлары келділер. Давет етілген мусафирлер арасында Бұлбұллер ансамблінің мезуны Эмине Мустафаева да булынды. Шымды о мешур Қырым ансамблінде ерлай. Когда мы видим детей, таких талантливых тем более, и мы видим, что у них горят глаза, и они когда исполняют, это все вот настоящее, это все от души, от сердца исходит. Конечно, только самые хорошие могут быть впечатления, потому что мы этой энергетикой вот такой вот настоящей, искренней заряжаемся сами. Ансамбльның ребері Ремзия Аблямитова талебелерінің яшыны көз өгіне алып, чешет усулларның қолана. О яш артистлерге бүлгелерден ғайры тәрбие бере, аяттаки вақаларының музыка ярдымыйын менімсемеге, ижади музыкаль қабиелетлеріні инкешаф етмеге, музыка тіліні аңламаға өгреті.
Білесім, біріншіде мен ашлайым севгі эпсы халқларын медениетіне. Бұл Қырым татары, бұл болейер деп оларын огретмейін. Біз патриотикте ерлаймыз, бек чоқ Қырым татар түркілері ерлаймыз. Украинский түркілер бек чоқ біздің репертуарымызда. Onun için мен айырмайым. Бұтын халқын медениетін мен yüksek seviyeden көрем. Балалар эмексевер олғанлары ве огренмеге тырышқанлары себебінден Бульбулер ансамблінің яш артистлері ел-елдан Озияны атыны мекемелештірелер. Ремзия Абибулаевнаның реберлігінде 20 елдан зияде фаалет еткен ансамбль бүтін Қырымға белли олды. Нурия Азизова, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Қырым Муэндислик педагогика университетінде анане оларақ әнді бір қач ел девамында КВН ректор кубығы олып кече. Ең яқшы тақымлар, шақалар ве сейіржелерінің күлкісі мерасимнің 2 саат девамында янғырады. Мерасимде бізді мұхбирлеріміз де болынды. Белли олғаны кебі көлку яшайышны девамлы жайты. Яқшы кефесе инсан тыры олғаныны дуймаға ярдым ете. Шәңве азыр жевап инсанлар клубы, яни КВН әнді чоқтан яшайышымыздың айырылмас қысмына чевірілді. Қырым Муэндислик педагогика университетінде ел кечірілген ректор кубығына КВН ярышында Қырымның ең гүзел мизахи тақымлары иштирак еттілер. Мерасим девамында серджелерінің yüzінде тебесімлер парылда еді. Бұ дұйғылар ярыштан сон біле инсанларны терк етмейді. Комедия язмақ, жидди роман язмақтан ағыр деген сөзлерінен Қырым Муэндислик педагогика университетінің президенті Февзи Якубов мизахчилерінің мурекеп ишіні қайдытты. Какой-то из известностей сказал, что писать комедии гораздо сложнее, чем писать серьезные романы. То же самое, играть в КВН очень сложно. Это же всплеск эмоций, и не только эмоций, всплеск мозгов вместе с эмоциями, всплеск мозгов. Вот если... Поэтому туда тянутся именно те ребята, те девчата, которые могут что-нибудь такое смешное сделать. Бусифер университетте тек КВН лигасының иштиракчылары дегілді, Қырым федераль университетінің белли олған ве белли олмаған тақымлары топландылар. Сегодня в стенах нашего университета проходит мероприятие, которое мы назвали «Битва КВН в КИПУ». На самом деле мероприятие проходит в самом позитивном русле. Свежие шутки, очень приятно слышать. Ну и подъем настроения, это, конечно, визитная карточка КВН. Ради этого сюда люди, в общем-то, и приходят. Ең яш ве ең зияде қатырада қалған иштиракчилерінден бірі Осман Зикирияев олды. Оның тақымы Экрем Илимдарович деп адлана. Осман есе оның капитаны. Емде тақымның ең гүзел иштиракчысы ола. О тақымының екене ве ең жесур векіледір. Яш олғанына бақмадан Осман ось әжайып шақаларының серджілеріні айретте қалдырды. Бұ оның КВНде бірінші адымлары олғанына бақмадан, олар мувафақиетлі олғаныны қайдетмек мүмкін. Я играю в команде Экрем Илимдарович. Впервые вообще выступаю на КВН, ну только видел, как выступают другие команды и в Крыму, и в высшей лиге, но так и не решался выступить, но вот сейчас студенческая лига дала мне эту возможность. Қырым Муэндислик педагогика университетінде ректор кубогына КВН ярышында Даладна адлы тақым ғалип чықты. Оларның шақалары да тақымның серлевасы кебі енгіл весады еді. Вежури азаларны арете қалдырып, ең yüksek бағаларны қазандылар. Больше всего мне понравилась команда КИПУ Даладна. Они очень качественно подготовили выступление, и я считаю, что они заслуживают первого места и кубока ректора. Севенчі даққалар, күлку, ветебесюм. Айны бұ шейлер яшайшымызда дайыма ұлмақ керек. КВН тешкілетчілері, иштиракчилері, ведаими серджилері айны бұ масыққа ерішмек үшін яшайлар. Султания Стакаева, Вера Блезис, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Күмділік бұ әпсі малимат яңы вақайлар ақында дайыма хабердар олыңыз ве саат 21:30-да хаберлер информацион программасының невдетікі чықышына қачырманыз. Айны шымды есе Мераба Рамазан программасы жанлы эфирде тағдым әтлежек. Біз еле олыңыз көршмек үзірем, сағықпен қалыңыз.